Iya, lagu apa? Lagu yang bikin putus urat leher. Ceritane wayang Jawi, pasukan goyang siap. Iya, jadi kalau ada mobil trek, pergi cepat di tengah-tengah. Prajangan kau diraja, Rahwono rojo arane gawe geger nyolo Sinto anu mane cancu tumandang. Sabar. Ngalang koes dadi au kopong gede. Apa? Ombong gede. Jeroning projo. Ceritane wayang Jawi Ramayana, negara nalengka diraja, Raduduto Rahwono rojo gawe geger dalam Dewi Sinto. Anoman si ketek putih pulang jangan ingraji telan pate yen anoma ora wedi gede wala dalah kalang kodi opo kagak biru apa dipati jomblo oh ma gede pada dadia gereng-gereng iya wae mana jaibongannya di luar tuh iya wae asik iya wae iya wae ceritane wayang Jawi di Ramayana, negara nalengka diraja, Raduduto Rahwono rojo gawe geger nyolong Dewi Sinto. Anoman si ketek putih Suwantaman Sinto dijabule konangan inraji telan pate. Hey Anoman ora wedi gede wala dalah
digereng-gereng. Mana dong suaranya? Yo yo ae. Iya, tepuk tangannya dulu dong buat